Jedan od najimpresivnijih kanjona u ovom dijelu Hrvatskog krša područje je kanjona rijeke Zrmanje. Zaštićeno je područje u kategoriji značajni krajobraz još 1964. od Obrovca do ušća u Novigradsko more. Izvire ispod planine Poštak u južnom dijelu Like, a ulijeva se u Novigradsko more. Uzvodno pripada Parku prirode Velebit, dok je njen cijeli tok određen kao područje ekološke mreže. Tisućljećima je Zrmanja probijala put prema moru i tako je formiran čudesni kanjon. Dizanjem nivoa mora za preko 120 metara nakon posljednjeg ledenog doba, današnji je tok rijeke Zrmanje pretvoren u estuarij. Surova golet izbrazdana škrapama, strme litice, sedrene tvorevine, presjecane i išarane tirkiznom bojom krške rijeke predstavlja zaseban dio priče i čarobne ljepote hrvatskog kraja. Plažice od bijelog šljunka, poput kristala, formirane su u skrivenim uvalama. Ukrašena sedrenim pragovima, slapištima i šljunčanim nanosima, rijeka Zrmanja teče kroz kanjon do svog estuarija, gdje utječe u Novigradsko more. Kristalno čista voda ove tirkizne rijeke vijuga kroz do 200 metara duboki kanjon. Pličine uz obalu rijeke obojane su nježnim tonovima žute, plave, crvenkaste boje, te trskom izniklom iz rijeke poput najljepšeg tepiha. Skrivena duboko u surovom velebitskom kršu, Zrmanja izvire u Lici, u mjestu Zrmanja Vrelo, odakle nastavlja svoj gotovo 70 km dugi tok. Vrelo Zrmanje karakterističnog je ljevkastog oblika, na dnu kojega voda bogato izbija među krupnim mahovinom obraslim kamenjem. Tekući kraj sela Bogunovići i Zrmanja Vrelo, rijeka je formirala usko korito, čije je dno prekriveno snježno-bijelim oblutcima. Uskom i dugačkom dolinom rijeka teče omeđena poljima, velike količine vode Zrmanje nestaju u krškom podzemlju, te se dalje opet nadzemnim tokom probijaju plitkim kanjonom. U ljetnim mjesecima zna doći i do isušivanja korita, pa kameni most izgleda poput mosta preko makadama nestale rijeke. Primajući polako svoje prve pritoke, Zrmanja postepeno ulazi u duboki i skriveni kanjon. Geografski položaj rijeke Zrmanje najlakše je povezati sa položajem planine Velebit. Svojim tokom potpuno je obujmila jugoistočne obronke ove planine. U povijesti, točnije prije 40.000 godina, tok Zrmanje se znatno razlikovao od današnjeg. Gledajući danas fosilno korito, Zrmanje je u dalekoj prošlosti kod Mokrog polja otjecala u rijeku Krku. Danas su te dvije rijeke povezane samo podzemnim kanalima. Podzemne vode Zrmanje izviru iz nekoliko vrela kod slapa Miljacka na Krki. Sedra je šupljikavi kamen vapnenac koji se stvara na podnožju slapova rijeka. To je monomineralna stijena, što znači da je izgrađena od samo jednog minerala – kalcita. Nastaje oko hladnih izvora izlučivanjem kalcijevog karbonata iz zasićene vodene otopine kalcijevog hidrogenkarbonata. To se događa na mjestima gdje vodeni tok gubi kinetičku energiju zbog neke prepreke, na primjer vodenog bilja ili zbog smanjenja nagiba. Šupljikava tekstura javlja se zbog toga što se kalcit taloži oko biljaka, a nakon njihovog izumiranja ostaje šupljina. Cijeli tok rijeke Zrmanje određen je kao područje ekološke mreže, bogato biljnim i životinjskim svijetom te mnogobrojnim zaštićenim vrstama. Zrmanja je tisućljećima probijala put prema moru kroz tvrdu karbonatnu podlogu. Današnje korito Zrmanje nastalo je tako prije 8000 godina. Kanjon se ponovno produbljuje, a krhka vegetacija napušta njegove padine. Od stijena rijeka se osjetno širi, a duž kanjona protežu se strmi sipari mjestimično isprekidani liticama uslonih vapnenaca, koje su Zrmanju stisnule u uzak tjesnac pred samim ušćem u Novigradsko more. Taj tjesnac na samom ušću rijeke čini veličanstveni prizor ove krške ljepotice, a ovaj impozantni kanjon rijeke Zrmanje svojom čarolijom ostavlja bez daha i samo je jedan u nizu neprocjenjivih dragulja našeg prirodnog bogatstva.
Zahvaljujući iznimnoj ljepoti netaknute prirode, upravo je kanjon rijeke Zrmanje odabran kao jedna od lokacija za snimanje legendarnih filmova o indijanskom poglavici Winnetou, rađenih prema romanima njemačkog pisca Karla Maya. U razdoblju od 1962. do 1968. godine tu je snimljeno 11 filmova o Winnetou.